Nagabenta ke KHUBOR baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi KHUBOR bamda kasni. Kajingkan ra ka Khasi Hills Autonomous District Council ye kidukan bar Jylla ki badan ha ichamati ban majai East Khasi Hills District menaka nyauturing unai ring ki khankor khansla na ka KHADC. Kala peningo igi patba udi Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings im na marbun ki bala khanglupa shwa banwan ki briu ka KHADC. Haka jingnai kanra jong CM hamajai bat ichamati ka jubab ka dei bagi bar Jylla ki lakiu yingli yingsau ki basang dukan hadu sau tuli na ka jingbam don license khayi ki banyo jingbet na ka KHADC. UCEM balasun ranang do EM katunat lum khajna ka KHADC uba fantin Jylla ka dong ringkat ki officer katunat enforcement wing ya ka balasun ranang daki pulit ka Jylla bagi bor penyat district bakham sngo thamula hagani ka jingkenra license khayi jong ka KHADC ya ki dukan bar Jylla hayo majai lalap sebut ba uwe bar Jylla uba syong di dukan bat uba dei try ya ka dukan ulakla long nong belakla na kaliang UCEM ulayo banyakran bat panru iki kot kislan ni ka license khayi ka labor license balalap ba omdon kot donsla uba penyan ulaong ba ka jingkhang khadap ya ki dukan imat kapau ba kimbiang satya ya ki kot kisla UCEM ulabatha iki officer ba ya ki dukan ki balakhang khadap hakati ka sngi ba kineta da ka jingtho ni notice na ka benta ba kinwan mi shaka KHADC banne ya ka badon kam ong UCEM uba penyat loong ba ka district council kat kumki kendon an baladon kanumla satya ban I trading license ne license khayi shigi bar Jylla lada kimla ban pinbiang ne yo naka no objection certificate NOC na kashnong iran nehina rented na Union. Hah? Ibu manager ni. Tapi habda dokumen. Kat tu. Ni try satu saya. Try misal itu ya try. Temen nu pisim TV. Entar asam. Asam pisim TV. Tapi boleh ini pada mata. Oh manager. Macam buat baik manager. Kalau dia orang baterai bersini bisa tak lama lagi mana itu. Kul pilatit pi ni dukan. कैसा बात करेगा यार इधर कमी से बात करो खड़ा हो जाओ हैं हाँ एक साल से पहले मेरा ही था नहीं ऐसा मत करो क्या करेगा सर हम तो जब लाइसेंस नहीं मिलेगा हम लोग तो राजस्थान का आदमी नहीं होगा नहीं हम लोग एक साल अभी एक साल हो गया अगर देखिए बिजनेस चल रहा है ट्रेड लाइसेंस हमको तो पहले मेरा था नहीं देगा मेरे इस टाइम तो एक साल गया था एक साल के फिर हमें इनके थ्रू कर रहा है पहले मेरा था लंदन कॉलेज जो है वो अप्लाई नहीं पर हमारा पुलिस केस नहीं है क्या नाम है नंदला कोर्ट केस नहीं है हमारा नीचे में सेकंड वाला ये ठीक है इसका दुकान है लाइसेंस ini trading license नहीं ना बात करने का टाइम नहीं है सीधा हम लोग
आपसे मांग रहा है ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं इधर में नहीं ना तो अंदर कर फिर बंद कर हम हड़ताल सब कागज पत्र सब फिर कर लॉन्ग में आना आज बरो कोई डॉक्यूमेंट स्टैंड है हाँ वैसे Indonesia. Yuk. नहीं देना तो Ini dia. Baru dia. Aduh, jangan aku. Rumah stay. Mak yang kotor kan yang badung nak kepai apa tu. entertainment review की trade license nama apa kat Tongum di Banjo iwi kwai I dukan kwai wai dong tang man seng iwi dukan kwai dong ru le seka e Banjo yaki te balai kini pat kidawan sini kiyon kat rumon nang soban kentu kan yaki priojungi yaki long kemi long pa kiri orang ba bakin don kemen sim jingkit kli namta kalawai jongki khun kikti namta kalawai jongki samla wat kamat jam bakini ki babon ki kam kerhai ngidan rei lawan ban kini taki ba tengah kentu ba kinem dei ban ailat hani kibri bana baru rei kabaki ki la ban trei ki dei bai ban rei lade batkin yang la ka jong kerja kani reka KHUBOR nak kalian joan Kai ko pinle pada khamta mi ki dukan bak ki bakhang hato pinta daga shukos notice ko ki dukan ni hado ko namar ba ya mentang ngimlap manu bade try dukan try jaka manuru basyong dukan ba ran ya kini ke business ne ba penya kini ka kam business dan kalian ini membansi kapan tak daga notice ka shukos notice yaki ba ladaki dang kam ya ka trade license bakin wan ban baki dang kwa ban khai kin hap ban buat kat kumki ai kin don kebala don nak kalian ada sponsor Baga no sngi fi I4 ba. ya kini ki namenta kini ki petitioner ki balik support high court ru sauku saungut arpungut kidi ki exporter but arpu saungut kidi kini ki babu kini ki business repair ki dukan kini kita but yakini ru ka syong hani impact kita kumno bangin exercise ya ki rules ki act ke jungi ki bangidan ki babiang hi ki kot sla sing impact da kanu kelenti but nakaliang ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor ka nongrim ni ladangi hab ban kentai ru ban reject ya ka trade license ru ngin reject lor ka nongrim ngin namla ban shu tang bela dan kanu ka jing tha kumi untai ka bangin shule kulma nama habakut de mangi ki ba hawi ka ai mangi hi ngi haban kan rekam ndai ban penting ai